phezu kwentaba hale ebukhosini Nzamba mabazalwane bengicela kunivusele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Angivusele phakathi kwethu bazalwane iphathimandla letikhona ntela issues dali egameni lika Jesu. Sinoba kusiboza phakathi kwethu. Lolu sito kakhulu ekuphumeliseni umsebenzi wakho ngicela mshayele izandla egameni Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Akukavami bazalwane abantu abesehlalweni ezithile bayinaka inzaba ya Jesu. So thina njenge team yasemaphakatheni sifuna ukumbonga uNkulunkulu ngenxa yalokho. Kuneyingxebo zenkosi esikhona phakathi kwethu. Okwehlukana kwethu bazalwane engibaziyo nengabazi ngoba ngabitha ngamagama ngabakhohlwa bese kutholakala ngazi labanye angibarecognize kuba khona kuthula makube kulabantu. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Siyabonga ingxebo zenkosi nengxebukazi ikhona la. Siyathi ukuthi njengoba lebandla sekhwaqala lalinja njengoba linje kungenxa yemsebenzi wenu. Bathi baleleni beningalalanga. Bathi bajabuleni beningajabulanga. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Njengoba ngimile abazalwane angipretend. Amen. But ngikhulumile leqhamuke ekujuleni kwenhliziyo yami. Mayibonge inkosi. Ngedlule bazalwane sibonge i-team yetende njengoba umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeka. Bazalwane bekhona bethandazela ukuthi imphefumulo yebantu itakuleke. Ngicela i-team sishayele izandla nebafundisi bayo egameni lenkosi. Hallelujah. Kwendlula konke ke bazalwane ngumfana kaNkulunkulu ngiyakholwa sibisi. Amen. Ngosi levama umusa njalo yayihambela nami impilo yami. Amen. Ngaba nenhlanhla ngaphenduka sengumfana. Ngasuka ebufaneni ngaba insizwa evangeli. Mayibonge inkosi. Akwendi inhlamba kimi uma kuthiwa insizwa nje iyahlala ithula ithi du.
ingathinzi ingathintwa. Ngikuphilile lokho, hayi umnyaka, iminyaka. Awu haleluya. So that's why enhlizweni yami bazalwane ngwakamthiyane sibonga ngoba ngathi enhlitweni yami bazalwane kuma nemele liqiniso la Jehova esikhathini sokuqina. Ukuze ibandla lipheleliswe bayibongwe inkosi. Uma bazalwane sifika thina evangelini kuleya minyaka babusibosa neteam yakho yonke ivangeli lalingenje. Khuluma iqiniso bazalwane lalingenje. Lalingenje. Amen. Wawuthi noma sowedwa ungahambi namuntu uluve loluvalo. Ukuthi nangaphatha lokubi nje. Ngangenhlanhla mina ngoba ngangakhonza kakhulu eZayoni, ngangijwayele ukuthi eZayoni ungavama kufana nje la mina le ngikhuluma ngawo kusula manje la Nkashaka umlawo lebeka ngadashi bazalwane. Bothi ungaqhabuza intombazane emlinzelweni ngawungene la ngekhathi. Bawungangeni. Ngoba kudla kwematinyo ube kudla kwetiphambano bebula wena bakuhede uzunabalale. Sizathu sibakwathi sokuthi bayakubona ukuthi uqhabuza intombazane noma intombazane iqhabuza umfana. So mangifika evangelini ngafika kunale mentality leyo. Ngisho la nyalo mazolo la nyalo vele asiyenga. La nyalo mazolo afana labasethiswa abanyalo. Siyayengwa. Hallelujah. Siyayengwa bazalwane. Noma bangathi nenhlanhla nje impilo ukuthi nemajerikho ngithandazile nawo. Nyalo nje akunajerikho nyalo. La laba khona nyala kwende emajerikho nakatwi akwendi. Imiphuphe yodwa. Lengwatiko mne bekangevane ngulube lengwatiko. Akakhuphuka lapha eCape Maiden akhuphuka lapha eBaptini nase ehla besiphoza ngathi unayo sehlo lokuqala ukuthi kwasekubhukula ingulube ibhukula la phambi kwale van iyawushona le yasala le van inganamuntu. Yaya usine sihlahleni driver sekehle ufuna ingulube ngoba kwakudlula elidimoni empikwayo. Hayi lemiphuphe lekhona nyalo. Nemlando ngeke usikhona. Uthi uNkulunkulu liqiniso ndawulandi. Eliqiniso ntanikhulu. Ayibongwe inkosi. Into lesibanga sibe semvuselelweni bazalwane. Ngilokuthi endleleni kuhamba kumila tinto lokungasito. Then bese kuyasipita ukuthi sibuthane selibandla laNkulunkulu. Sesitohlola ukuthi sihamba kahle na. Hayi ukuthi kwanti uyivuselelo ngoba kufuna imali. Hayi ukuthi kwanti uyivuselelo ngoba kufuna ukukhonjwa labanye abantu ukuthi thina sinemakhono. No. Kodwa nje sicela ukuthi yifune inkosi usithele wena uhlolwe uJesu imela usemthana Jesus Christ ubike encwadini yaJobe chapter number 7 verse number 17 and 18. Ngulowo nje umbiko bazalwane lenginawo. Kwathi ngithi uyalalelwa. Usomandla. Noma isimo sima. Moya kaNkulunkulu ngakahlukani nathi. Jobe chapter number 7 verse number 17. Yes. Uyini umuntu
ukuthi ungathi made umnakekele kangaka nekuthi ungaze umnake kangaka ngekuthi umvakashele onke malanga ekseni umvivinye ngawo onke emathuba. Another version bazalwane. Uyini umuntu ukuba umkhulise. Yes. Nokuba ubeke inhliziyo yakho kuye. Yeah. Nokuba umhambele ekuseni njalo. Umhlole njalo njalo na. Umhlole. Glory to God. Umhlole njalo njalo. Baba usiboza sibonge ilizwi lenkosi baba. Asenza baba ngosizo. Siyalibuya lithi lakho ngokukholwa egameni kaJesu Kristu namandla. Wonderful God. Bazalwane. Angithobe kakhulu phambi kwenu kakhulu. Angisona sathi lesigabo. Amen. Amen. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Lo wangelekelela ngenxa yempilo yami. Amen. Amen. Since ngikhona la ngiyamba nasibala ukuthi bathi bengekho ngikhona bazalwane. Khona. Xoleleni ngikhona. Ayibonga inkosi. Amen. Kulamalanga ngifika la. Kukhonzwa. Sikuri Bible bazalwane. Hallelujah. Kunento lekhulunywa nguNkulunkulu. Uyayikhuluma uNkulunkulu. Kodwa kwangathi asiyibambi. Amen. Amen. Khulumile kakhulu uNkulunkulu. Khulumile kakhulu kona ngiya understand ukuthi nakufika ku prophecy ya uNkulunkulu kuya ngokuthi wena ukuliphi ishelufu. Amen. Amen. Because lengole bazalwane le yizwi lika baba uNkulunkulu. Ayibonga inkosi. Liphefumulelwe. Sesende revival bazalwane sisitla emhlabeni angabe uJesu sihambe. Sitokhumbudana ukuthi ma-Afrika nendela umusa buyelane evangelini. Jesus. Njengoba kuyi-revival akulona ivangeli lamandla lokuthi emavesi ahlale kuma-cellphone. Africa, go back to God. Jesus. Lesi isiphrofetho bazalwane lesi. Bengibasita labanye esikhathini etedlulile babesibosa ngibatshela ukuthi mina ngakutesta noma ngawatesta emandla leBhayibheli ebikwami. Kwekuthi iBhayibheli linemandla kanjani. Uma libhalwa kubhalwa ngala kuthiwa liBhayibheli lengcwele. Kusho something. Lokho kuthi liphefumulele uNkulunkulu kusho something. Into lebhlu bazalwane bakithi. Ngiloko ukuthi today sisuke saphuquka kakhulu. Amen. Yiko liBhayibheli lethu sekuba cellphone nakuma tablets. Ngutamile lokho nami because ngiyayithanda impuquko. Kodwa amandla kaNkulunkulu angehlula. Athi go back to the Holy Bible. Jesus. So asibuyelele bafo uma singanaki baba sibosa ayaphele amaBhayibheli labhalwe njengelelanga. La khona namhla seka interpretative wrong. Hallelujah. Yikwi bandla lahamba ngqunu today. It's because kulahle lento le. You will never ever uligugula izwi. Ngoba izwi liprofetiwe. Inkosi yasezulwini busisi. Uma mina ngitesta abazalwane ngiyabeva nje labaningi labafakaza ukuthi bayayiveta le ngokuthi siyahlupheka kakhulu masingana Jesu. Uma mina ngilitesta amandla alo ngangile customer lokukhanywa dipoke ebusuku impilo yami yonke since ngisukela ngumfana
Nganale bhathi ngisengakuthandi nebusuku. Ngisakhona esiyoni ngangithanda imlindelo bengizeke ifune ngemgqibelo. Sami sibutana ukuthi ingoma ingakuphi. Sasuka siphuma nesitela boshuzali konke lapho la globe la. Samba etinya webusuku. Kodwa singenaye Jesu. Mina ngangisitwa kungukuthi ngibalekela kulala. Ngoba la khose ngilala. Angikhanywa kubuye kusela. Njengoba ngikhuluma kanje, ukhona lo munye khona. Bathi ngeke kusho lokho. Akuyona into lemnanzi. La athi uNkulunkulu ngelivi la David eMahubeni, uma kushona la ngivula umfanto wami bese ngithatha amaKristu ngiyawafihla. Uthi bese ngiyayekelela emabhubesi la haha kaphuma kwagwinya bonke ebusuku. Bavuke abantu bathi wo ngalala ngaphumula. Wena uthi dvu ngoba luvalo lokushaya ukuthi angizange ngibuthi qotho. Beke ngolo hlobo lomuntu. Ngathi mangisindiswa ngathatha lencwadi le ngayibeka la sibani. Angizange ngibuthi. Ngiyibekela nje ngivulile so. La mqomelweni. Ngitama kuveta ukuthi hlobo luni lwencwadi lo. Njengoba ngikhuluma so, sengithipisela abaningi. Nabasuka la bayoqhamela eBhayibhelini. Bangakholwa. Ngoba mina ngikhuluma ukuthi ungazobe neBhayibheli so uyakholwa. Ngitama kuvete emandla lencwadi yena umaKristu naye. Ayibonge inkosi. Very important. Siyabemethele emabandleni ukuthi asesibuyeleni ku-original. Hallelujah. Sine sasiphila nabogogo lebeko ukuthi masekufika isikhathi sokuthi kumatima impilo ayihambi kahle. Bakusethelele kodibhedlela bathathe lencwadi bayibambe so bayivule so. Athandaza ayibamba ayivule. Bathi ngato sofunza la kunaleti ngalo takhe khona. Uvumbiki usuku ume ngetinyawo. Nginileyo product. Leyaphila ngeso. Nginileyo product. Bakabonga. Futhi akuzange kungiside lokho ukuthi nikholwe ngoba ngangisinza ngemthandazo wakho. Kodwa mina ngingakholwa. Ngithi kwakungaphiswa tshwana. Kodwa ngangibona athela mtini. Nathi emagobolo la mtini. Ekhaya kunentini. Kodwa umthandazo wagogo wangiprotect. Milana mhla. Ntombe metela Livangeli Ngembuso WaNkulunkulu. Kuphala Jobe. Uthi uyini umuntu. Oh hallelujah. Lo mbiko basalwane nguve first day ngifika la. On Monday ngena la. Wavela lo mbiko wathi uyini umuntu. Ngathalalisa. Ngangawunaki. I remember ukhonsemile Monday. Ngangawunaki. What's the following day? Masingena la bahlabela lomunye wathi uyini umuntu. Jesus. Ngayinaka lento ngana ngathi Nkosi. What is happening? Amen. Wathi ngiNkulunkulu wezwi lakhe. Amen. Ngathi ngakanaki kwafakaza lomunye. Wathi uyini umuntu ukuthi wena uNkulunkulu njalo umhambele. Amen. Kwase kuyakhonfeywa ukuthi kunebantu lokufuna babuyisele ku-original kule mvuselelo. Yabona ukuthi ngihlupheka kangakanani? Angenile ukuthi nginetambulo ngojijeni ngibulele manje. But nje ngidomemetela ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu babuyele ku-original. Hallelujah. Uma babuyiselwe bazalwane ku-original. Ngeke kuphinze kube nemagay kuleli tende le. Because abantu babuyiselwa ku-original. Ngeke sibe nawe ma-lesbian. Because abantu babuyiselwa ku-original. No matter iparlamente ethu ushayela umthetho. Yese yakutshana bodokotela ukuthi batshele abantu. Kuthi ma feelings are atsabalala nebodwa babaduna. IBhayibheli lami encwadini yamaLevi
lithi lolo hlobo lebantu lusinengiso kuNkulunkulu. Listen carefully. Uyini umuntu ukuthi wena uNkulunkulu umhambele kangaka. Jesus. Uyini umuntu. Jesus. My God. Hallelujah. Siphila bazalwane. La kuthethwe khona i-identity yethu. Siphile sidiyeke. Emadimoni asidayise the way afuna ngakhona. Ngoba into yethu sibari ithethwe kithi. Hallelujah, hallelujah. Sina nasithi nasingene endlini kaNkulunkulu. Sidumisa ngekho ema-organs. Kungashoya amagitari sidumise. Ogula kwekhaya sukume benetinyawo. Because umuntu. Jesus. Oh yes, Lord Jesus. It's something special. Amen. Umuntu. Yinto engelinganiswa. Kungathengwa konke kodwa ngeke athengwa umuntu. Yes, Lord Jesus. Kungakhiwa konke but ngeke akhiwe umuntu. Then njoba uyabuza uyini umuntu. Ngesinye stage. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Ngoba siphila emhlabeni la sekunganabantu khona. Ayisekho nje indoda mbaba umfati qobo ubona ukuthi hayi cha lo ngumfati ngumuntu phela nayo basakhwela fake odwa. Yiko ke uNkulunkulu bazalwane ngeke sibe naye. Sitawuba nabe masonto nebafundisi bephonda uNkulunkulu singabi naye. Kulethi insuku lesiphila kuto akusakhonswa kodwa kugcwaliswa isyllabus. Hallelujah. Ukube nokuletha insuku besingeke sihlatshelele abantu abayede bungqwele. Because kuthethwe buntu bantu. Jesus. Wazubona umuntu nje bazalwane ayoguqa esihlahleni lesinganamandi lesibolile emnguni acela inhlanhla khona. Kude umuntu. Jesus. Ngeke umuntu bazalwane ahlakaniphila mzala acaba ukuthi imbuti ngamthalela tolokaka. Ngeke but because eninyalo ke nyalo siba nyalo kuphukukiwe nyalo tiyafihlwa timbuti tifihlwe tinjeti kufihlwe kuphahlwa bese kutophahlwa komthelo emakholwa namhlanje akakholwa nakangekho umfundisi. Yiko uswa kumthiyane bathi buyane thende nilanda into zemshe sibafundisa kusekho komzala wethu. Jesus. Ngobulahlekile umuntu. Hallelujah. Ngakakhuluma le ndaba ngajoka ngathi ngibonga abatali bami ukuthi abatali bami abazange sebangiphahlela. Iphone lokho bangiphahlela kanjani phela mina? Bangesibongo ngimi ngedwa la. Ukhona umnye komtshalela. Aphamze sala bala. Ukhona. Kokho kunamagagula bakatangiphahlela ku. Baba lekwazi uNathan. Ligayiza lafika la lashishita abantu balala bashiya la. Bebongiphathela bathini. Uyabona mina ngaba nenhlahla ukuthi singabe bethu umuntu amkhulisa ngoba lento kwangenda ngasangiluka la. Ngafuna iidentity. Ngase ngithola Jesu. Jesu wangimisa. Nema kuzeko namhlanje ngithi ibhadi. Nebantu abamje abagabi itupha, abagabi mfene, abagabi impunzi bangapho nje. Because uNkulunkulu uthina abala angibekise nje incane la sing60 la bese uthi kunebantu abangi60 kana si60 sing65. Kungukuthi nakabuka laba uyambona ubona imfenyana lokho okuba lo ubona inkunzi awuthi collect ngematana. Jesus. Enlathi siyoma siqinisile inhloko umfana usibusiso lesivele muphi ngoba uNkulunkulu wathi ukuthi tilifele 16 so ngimthathela umntwana wakho ntatha 17. Uyini Jesus. Uyini aniyoke bazalwane nime phambi komuntu ngimbuka nothing. Angiyoze ngithatha umuntu bazalwane ngimkhandla weak.
noma ngahlala ngabe namali anganalutho anganamfati a street kid kodwa umuntu uyindalo kaNkulunkulu. Umuntu ungumfanekiso kaNkulunkulu. That's why lentendela njengoba nimela litawubuyisela umuntu kuposition yakhe wathi noma phila ngembongozo kunanamshiko kodwa ahamba bold kuthi naNkulunkulu noma imali ingenayo. naNkulunkulu uyasondla usiqina siyama lela ngikhamba khona kwesiposa aphela bakuthi ukhonza abantu bakamtshana lo qina inhloko kuyosebe nini niqhatha kulomfowati lo wamsita uNkulunkulu ekutheni mina ngifuna ibandla lelini ngifuna ibandla leliquality lesikhathi bathi uqina inhloko ngithi siyahamba ukukholwa Osiyami umalusi wethu usiqina usilonda wake up. The time is late. Hallelujah. Kuwe kunemphefumulo kaNkulunkulu ophilayo. Njengoba uhlela iphansi. Nawunemoya kaNkulunkulu uyangibhema. Uyaniva hale. Ayijesi ngisize namhlanje zapha. Ungiswa kahle. Uyezwa le ndodza le iyakhendla le. Ngiqinisile ungawafuni ukushinyelwa inyanga lokungenamsuku umphumwa. Hallelujah. Awuyona iphaphethi yokuhlala umuntu. Lovete ikweleti takhe. Batocabanga ukuthi wena ungcono kumele abe rich. Jesus. Kunethawo lokuyiwa kuyo. Asiphelele la. Kunempilo emva kwalevuselelo. Hallelujah. La siflete makhono bathi basiphuma la kuyanjwa. Ufika abantu abatawumasha. Baba sendelive lona ke. Baba Coskati. Laqiniswe ngemandla evangeli. Jesus. Glory to the name of Jesus. I know so when we plus my ability la to fake. Jesus. Ngoba uma chobe athi uyini umuntu wakaba into yodwa. Hallelujah. Uthe usibakhona bonke abantu. But into mangaseka ukuthi njalo nje uJehova ungathume ngalanga kuthi. Kufika isikhathi abulawele abantu bakhe nemfuyo yakhe yonke athi nakavuka kusenjalo uJehova embona ngalanga kuthi. Kufika isikhathi umfati wakhe amenyanye ngoba kweleti lonza athi usiyabheka athi sekuphelile kwami abone njalo Jehova umengalanga kuthi. Wasiyabuta kanti uyini umuntu? Yes, that is an answer. Yini umuntu? Akayena umuntu ngoba nekhono lokushumayela. Akayona umuntu ngoba unelikhono lokuqamba ibandla. Lizilibiswe ngaye kuthiwa Mthiyane. Akuyena umuntu onjalo. Kodwa umuntu loguquliwe.
wabuyiselwa kuposition yakhe. Uma insizwa abe insizwa nswi, uma intombi abe intombi into, uma ngumama abe ngumama ma, uma ngumfelokazi abe ngumfazi kaJehova, uma inzanzane aluswe ngemandla kukhona kukaNkulunkulu. Oh Jesu. Angafiki la ngikhona ngoba ngihlala angishumela ivangeli engalazi. 1991 nangibanjwa ivangeli anengibambanga kuma inxeba embi kwami. Inxeba ungangidehlulile. Jesus Christ. Bafikile bogumbi lapha kwaDanshi lapha ePilani. Bangishiya nje. Ngifike endlini kaNkulunkulu ngibone imfombi kuphela. Pho umuntu lokhula hlupheka. Jesus. Pero umuntu lokhula hlupheka basalwane uphila kuma areas. Jesus. Angikulusanga ngibabe mina ngimathi nokumathi. Gogo wayethungana kwema hands gloves nako kwensonto. Athengisele amagayiza la 70 emobeni. Ngiphila ngabo. Ngiyakwazi ukuhlala esigangeni nginganakudla for the whole week. Ngifuna umsebenzi ngilale esihlahleni. Inkosi yangipheka nje ngothando. Bese lokhu ngiyaphakamisa lokho. One of the days ngizafuna ngqunze. Ningadanga ekhaya basaba. Ningadanga ekhaya yetinyane. Ngiyakwazi ukuphusha kalomahasha ngetinyawo. Siyenyangeni sintshontshe ezinkukhu. Siyobhadala inyanga ngetinkukhu tokuntshontsha ukuze isigade sicela umsebenzi. Jesus. Ngiyakwazi. Amshumela into engayazi. Jesus. Yasikhathi inyanga mfana lapha ya nalapha embusiki sigcwele inyanga yasikhathi sabuyele emuva lethi kukhule sithi intshonjile ungathola inhlanhla ubhadala lokhu intshonjile nayo lenyanga ayikhona ekufemba ukuthi ibuku sithi intshonjile. Impilo ibuhlungu ngaphandle kwaNkulunkulu. That's why kuvela le question, uyini umuntu? Akwenzi umuntu basalwane umuntu akawugijima phasa ezimbili. Oh Jesu. Hawu bafana ba. Hawu ibangana kangakanani bulawa yensangu ibangana kangakanani. Mina nje basala ngithini nami ngiyakufa kube lesingathi sila kukhona umuntu la. Yathi umuntu nje ukuthi kusiya. Uthanda ukuhlala. Phela umuntu ongathathi kahle enhloko basala. Umuntu lo nto lesito. Kahle utshela ngabe ngakhuluma nabhuti wami wephoyisa. Lo mkhulu ngamngamlo noma ngamthatha mina. Ngizothatha ngakhona tshela bhuti. Ngiqoba ukuthi umuntu usenyangeni. Ikuloyo uhlangithakiwe. Wasukuma esitulweni. Wathi yazi ukukhola wena ntwana yazi ukukhola. Wathi uyakusamuthi no. Understand ukuthi ufuna siqoqe indaba temntu wakho. Ngihlala la kakho ufuna siqoqe kahle. But wena lethi ngathi mpuntshu naso ubuya usakhona ukukhuluma. Awusakhona ukuhamba. So usangene so ulala nasemnyango. Hayi ngoba bese siyenyangeni. Vele ukugada uhlangithakiwe wena. Uhlala ngoba kudzaba kungathathi kahle. Umuntu. In this world basalwane ayikho info lengetulu kwemuntu. Yeah. Asengikhuluma ngisukela. Ayikho info lengetulu kwemuntu. Ngisho mina even umfundisi abukho ngetulu kwemuntu. Hallelujah. Because nakuvela umfundisi uvela ngenxa yomuntu. Ngamanye amagama kuba nemuntu kuqala andi kuba bekhona yini basalwane. Umfundisi ingomso. Lo kumele umuntu ayivete njengoba injalo. Sesifile kule club yethu kudlalela abantu aba-injured. Jesus. Sadlala ibhola sineba bukwadi kahle. Umuntu lo injured ubonana nemanesi amnesi. Azaphila uve bathi ku-light train. Angakafiki field. Jesus. Kodwa ngenxa ukuthi umoya kaJehova ulahlekile basalwane. Usonyona kusepulpit. Jesus. Silopha nesepulpit.
Hallelujah. Kungenwe endlini kaNkulunkulu kuthiwa kuyakhonzwa kuloku kushiwe ama-idea abantu kuze kuyophuma lusona. Uve makhola silo wethu umfundisi sesi. Nedume nje. Tshela mlo wakantade ngizowashona bangisekela la. Wathi wemthi. Uyabona ubaba uNtati. Waze kwafika yena wemkhomba. Ungitshela ngesini. Uyini ngade kunami. Because mina ngibuyele esayidini lemuntu. Njengoba ngibuyele esayidini lemuntu, God is responsible for my life. Jesus. Huh? Angeke mina ngiloluse kometiso la, lusela bomake ngithi aningondla. Kanti ngabitwa ngabo yini? Awu Jesu. Angibitwa ngamuntu Toma. So ngeke ngacomplain ukuthi petrol yokusuka elikazi. Ngitela kanti ngibitwa nini? Simele ivangeli lomuntu. Kodwa ngimfundise ngishadisa wathi thina abantu abamnyama sisangene kabi. Njalo nje kuqhathekwa thina. Uhlaliswa thina. Umuntu aneva sibosa kupita thina. Uyasidunusisa siyaqhathekwa, siyafuthwa, siyantuka konke. Sihlale sine mabhalo. Uyini umuntu? Jesus. Yini umuntu? Awuyona lento yiyo. Niyangizwa sana esikhulu bantu bami. Anisiyo lento eniyo. Unjalo ukuthi singikhulise ngendlela. Leniyo lokutata sengikhulile ningasuki kuyo. Bathi ngenxa yama-cellphones nama-TV ngijola nabantu ningabantu nokubala. Uyini umuntu? Let's elivangeli bantu abakethu. Elibisela umuntu kuposition yakhe. Hallelujah. Cela ukutshela iqiniso. UJesu washo lesithi umuntu. Ngikhuluma kahle nebe ngumprofeti. Ngincane yami. Nangibhizi ngaprofeta bengathi umprofeti nami. Bathi bavuma. I'm telling you. Angaphusa ngabulala umuntu uzabeka kuphindeni. Akhiphe isisu. Ngithi nginone madimoni. Alanze Vix, alanze amaprama stuff ngifaka ephungulweni. Ambhonya la ngifaka ephungulweni. Lo muntu umprofetikazi wathi, "Hayi, nxa uhamba khona." Nemzwi, "Manje nangithi papa, uhamba performance, ngabona sisu singaka." Abazange betaka ukuthi umprofeti ungemanga, ngoba abantu bahluphekile. Bantu bathwele bayasindwa. Even imishado yethu isekhathi kumacases impilo yokuphila kude. Ungabona bosibahle wona bazupha kanje abana madodza abashada uthi awumangala. That's why sengifike uNkulunkulu ungente ngamathemba ngafika ezineni la ngingaphili umuntu. Mazi nje inkosi ngedwa ngekhona nkosikazi. Mazi inkosi enemandla. Dibimbe tinto ngibone ukuthi la kwangathi anginawudayika into esengesheya ngesengiyasho kube wena ungenathi bantshela ukuthi ngiqotshiwe wakhalwa befika la ngibephambi kwaNkulunkulu makathanza nasho ukuthi ngiyayifake lento ngiyikhuluma angangiguqula sinana lesingaka la phi kwenu umafuna umathatha Moses akhuphukela naye emhlabeni afika mtshela ukuthi Moses ngenxa ukuthi usehluleka nolulanga uyaqhalisuka awusayi neso oyaku angikhuluma ngesondo laKristu lathi kusela usangahle umhlambi wakho engubekile kini ngathi sizwila wona ngengadi yangayena uma ngasethi kahle kangisusa inkosi Awu Jesu. ivusela abalungelo ukubuya kwayo. My Father, my God. Phakathi kwasashuzana. This is the time la ufuna nivuke niphaphame. Nisangiluke khona.
ayithi waliya umuntu uzumbona ukuthi uphelele ivele balapha eNasport eAnderson Street lele ngikhuluma ngalesikhathi salwathi lesidala sihamba ngqunu ngithi shwebe baleni siyathengisa ngenxa yendlala ungambuka unomsolo umeye ngikhuluma ngoba bangiva bekhona bathi impilo labayiphilayo ayikho mnanzi uhulumende ubathembisile kodwa sokwakhohliwe futhi akatendi uhulumende emathaskilana wandlula konke so kufuneka nje thina sivele Nkosi yami sithi kuyabuyelwa kuye uNkulunkulu athatha insanzane lefana nami wonderful counselor ngiyakwazi isibalo kubuya kuyogawula umoba ngingaqashwa nangumlungu ngicashe ngagawulana ngijubela ama-topics lethu ahlanginika lifolo lamathi jubala kuphela inyanga ngiholele 650 indaweni kanjani ninsanzane baba wangilahla nangakukuthi uhlushwa ngilabanye bomnakethu akanampilo kude kodwa angafika kuJesu hambe kuGenesis semfika kuthandaza kuGenesis lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi asenza abantu ngomfanekiso wethu wathi uNkulunkulu labantu ngifuna babuse banqobe wabathatha wabafaka Jesus ibheka into ebuhlungu eyenzeka mhla kufika inyoka kuAdam lithi yafika inyoka kuAdam ifika ngaEva hayi ngoba Eva bekade asikhohlakala kodwa nje ukuthi Eva kamvanga uNkulunkulu wavuka kuAdam so inyoka yakhe uthi nayifika kuEva njengoba ngamva uNkulunkulu kutawuba lula afika imbulo yafika nesizotha yathi kodwa uhlupheka kangaka Nkosi laphehle kangaka khambe uNkulunkulu ngawushito yini waphendula umfathi ngamandla ushito kwangathi le ngqoqiswano yaqhubeka wathi hayi sesi qoba umve kahle wathi lalela kushela uNkulunkulu ufihle umuntu noma info layiva Eva akavanga uNkulunkulu weva Sathane ngoba ngisathane lo wathi uNkulunkulu ubona kwekuthi ambona baqoqa ngoba umuntu ukholwa into ayizwile iBhayibheli lithi ungakholwa kanjani ungashunyelwanga haleluya uma kubona Eva adla uvinyoka uNkulunkulu akamvanga weva Adam nakabuya Adam wakhanza bona buka ke indignity bungwe abahlala bangquna ensimini yase-Eden kodwa bangabonanga ngoba inkazimulo kaNkulunkulu yayibamboba ibambuzisa umisuka inkazimulo uyathuka Eva hawu Adam kodwa na Adam uyathuka hawu Eva kodwa njani lithi izwi leNkosi from that day sokusuka inkazimulo babangquna basuka ku-original yini umuntu ithi base bathunga amaqembe bayavunula yini amaqembe it's a temporal thing uNkulunkulu bekafika ababili ubakhanza kusasi Adam na Eva ubakhanza sebangamagwana sebabalekile baqasha uthi nakabe neta uthi kwena njani uthi sizizwi lapho hallelujah Bhayibheli sikwanguphola kwelanga Adam wakhuluma iqiniso wathi sizizwi lakho sase siyaqasha beqasha ngobsensimini aqasha ensimini Adam ubani onitshela ukuthi nihamba uthi ngilolo onginike yena uthi lo akumena inyoka Jesus sukela ngalo langa usinakuthwala ufa lalahleka ibandla wafa umuntu waphuma uJesu dawutala umntwana kabuhlungu utawondla kabuhlungu waphuma uJesu ngenxa yesitha Sathane lofike wabhidlika imbewu yokunqoba nokubuza haleluya
Lithi bakhulwa. Wathi aqala nje akhulelwa Adam, wakhulelwa sigebengu. Abasibosho ngamanga ukuthi hey bantu abaphakasidale kaka. Wathi nje akhulelwa qala waqala sigebengu. Engqondweni yasesemfitweni yakhe kugcwele ubumunyu bokubulala. Wathi nakalona ngumfobo wakubuka ukuthi lokhu ngakusonza lokhu. Wathatha wakhuphukela ngezabeni wakubulala wakungwaba ayedwa. Inzondo yesono ebesibamba impilo yakhe. Kodwa siyabonga ekuphaleni kwakho konke kuthi yehle emazulwini yathabula yehle emhlabeni yathi wonke osokholwa yini akasayo mfethu. Yini umuntu uNkulunkulu uyanaka abasalweni into yakhe. Sangiqolela abashumeni bengizodiliva lokho nje. Jesus. uNkulunkulu utshela abantu ukuthi umuntu wena. Lekela kubuswa indlalo umuntu wena. Jesus. Wena umuntu wena. Kana ngathana mina bazalwane. Nalamsonini kana ngathana angifanele into kuya kadokotela. Ngoba dokotela wehlisa izinga lami lebumvu. I remember one day, Metiso siyamqobane, siyokhona kuyimanse, siyakhumbini, kushayela nkosikazi. Ngakhona ikhanga. Sathi masikapa siphuma, lapha ngamapolo sesiyahla so, dokotela wami, uba ngadokotela bazalwane. Wafaka imessage. Wathi lengulu lephethe. Ubanjwa sifo semathambo. Wathi phangisa usheshe ukuze sikunike medication. I don't want to lie, bazalwane. Umbiko lomubi ufika kumuntu umuntu uyehle ezingeni la. Ngathi khodwa ukuthi ngingqeko kaNkulunkulu. Ngathi buda ngathi ngizawutshela Metiso shumaye. Kwaba khona lokhuluma ngaqele kwami. Wathi wapitwa na Metiso. Baba sengiyathukisa. Phela ibandla uma kuhlaselwa umfundisi wami liyahlaka. Ngoba Jesu nakatshela Petro uthi qaphela Sathane ufunile kungihlunga njengokolweni. Uthi ngiyakuthandazisa ukuthi ungase uphendukile bese uqinisa abafowenu. Uma kushatsha umelusi futhi yahlaka. Engqondweni yami oyigcona wayekhulume kahle ukuthi ungalindi bakubone lapha. Njengoba wathiwa nkosikazi wakho ukuthi uyagula bangakuboni laba ukuthi uyagula. Athi manje ngiyashumela njani? Athula ngabatshela abafundisi ukuthi ngifike ngishumele manje akhabe kahle. Abiza ngathi thu. Wafika le kwadunyiswa. Kwadunyiswa. Ngihleli phansi la conference kubhadla imessage. Lethunyelwe ngudokotela. Umphemulile. Umtshela ukuthi nginesifo semathambo. In other words ngiyaku-wheelchair. Umphemulile. Ingqondo ikuthatha kalula kufa. Kodwa kuphela ikubukela khashana. Hayi bazalwane. Hayi bazalwane baseshushina. Kwahlatshelwa. Hayi phela laba bangikhaza laba. Nabathandaza babuka bavale bena. Wase ngiyathandaza bavale behlonga ngathi this is my chance. Asengiyakho. Angithandazi. Ngiyakubula. Ngithi Nkosi into yakho uyakhona. Bathi bavule amehlo bathi amen ngoGidon. Bashoshoza bathi amen ngithola sekusekhulumile. Nebaba ngasuthi awusubuhlungu zawo. Hayi bazalwane ngiyamazi nomkhosi. Hayi bantu Jesus. Neva kushisa wonke lo mtimo. Sakhuphuka eDomisweni. Lehlise linamandla. Langayo kulele mbakho zakho. Ngijima emthanjeni yami. Angidadi ukuthi ngaphila nini. Wathi mangisuka ngathanda sengapha. Ngoba nemandla. Izama yokuya lapho. Nkosi Jesu. Uyalalelwa. Asithandazeni bazalwane. Usoma. Noma isimo. Noma isimo. Singavuka.
akusiyona nje ingoma. Hayi. Akusiyona nje ingoma. Bathi kunento. Yakhuluma empilweni yakhe ithi ngikhona mina. Kunento lethi mina nginamandla. Kunento lethi mina ngeke vele kungilungele. Bangcono ngobani bathi lalela. Uyini umuntu. Awusiyona lento ngini. Uyalalela. Noma isimo sakho. Uyalalelwa. Oh, my wonderful counselor. Ngicela kumema basakwami. Bawathi nje empilweni yakho ukuthi normal. Angekho right, angekho kahle manje because it's a revival basa. Stop lisela emakhawe emaKristu enzaweni yakho. Oh my God, my Father. Ukhona ngiyacela ugijime usukela ukhona. Utela phambili. Usho ukuthi ngiyawathinga namandla. Uhlobo lokuqala nohlobo lesibili. Befuna abantu abatawutsinsola ngaba khona nje empilweni. Angitanga ngi-understand indzaba yokukholwa. Angitanga ngi-understand indzaba yokusindiswa. Ngoba base nakuthiwa umuntu usinzile. Umbona ngendlela aphile ngakhona timo tiphilisana naye. So ngiyaqala egameni likaJesu. Sisahlabelela ukhishwe umtela kimi sitothandaza. Ukulalelwa. This is your chance. Umuzwa kuthi ngidinga amandla. Yeah. Ngidinga ukuphila. Ngidinga ukuphepha. Yaqala nje. Babukile nje abantu gijima umuntu kuKristu Jesu. Sitothandaza mina nawe. Oh yes. May God bless you, mama. Hallelujah. Oh Jesus. Manje mfana mstakubita uyafika. Yaqala bazalwane. This is serious. It's not a joke. Imhlungu impilo yokwehluleka. Yeah. Imhlungu impilo yokubabetha emandla. But in the Bible lami lithi esulwini kunentokoto. Ngephethuka kwesomsisi. Akakangiboni mama. But uthina amandla. Akuma. Kunalomnye mama lofaka sekuthanda God bless you ntombi yami. Wafakaza la. Uthi wathatha Jesu bamhleka. Bathi ungabodaba yini kulomphakathi. Bathi baba uNkulunkulu uyalalelwa. Noma sima singavumwa qhubeka. Kusaba namhla uyaqhubeka. Sifale amehlo siphakamisa tandla. Sibongile kakhulu babe wethu longcwele. Sibongile uNkulunkulu wethu lonemandla onke. Sibongile eqhawe lethu lasezulwini. Sibongile amandla ekuphila kwethu. Sibonga babe ukuthi namhlanje busuku isandla sakho babe kasifinyeti ukuba singasenzisi. Sibonga umoya wakho longcwele Nkosi. Nowusebenzisile namuhla. Nanti babe ifa nakho phambi kwethu. Naku babe kudla kwakho namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele sifihlele bona wendlule babe ubusise inceku yakho. Levume Nkosi kuba ngumbhobho wakho.
Kasikhomandi babe siyabonga sicela egameni laKristu Jesu inkosi yethu ledunyiswa manje nalebonga kuze kube ngunaphakade. Amen. Ngiyacela mfundisi babhekisho.